iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Iho, nasaba ka man na simbang pad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak, mama. Nasapa analpas dagiti impakamakam ko a papeles. Iso nasapa akmat asimbang pat. Anya nga rod day ta nakasupot a bitbit mo. Merienda yo kinilani a katulong tayo, mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mo latan kanila ni. Sa dinong nga rod ti ayan na, mama. Ada iti likod ti balay, aglablaba. Ane, malaman ngam aglablaba pa ila. Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Kat iso ti madama, alablabaan na. Ay, sige, mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man to'y ginatang ko ang merienda na. Sige. Nakadkadlaw. At pa naggusto ti anak ko, iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga, adituyan pala yamang rabi ni Lani. Ang senyora. Oo, Carlota ko namlatan kanyak. Diyak kayat yawag mo kanya ka senyora. Sige, Carlota. Di mo sagsagaan di balasang mo nga gawin, uno sumangpot di na balayo. Managbabain ti anak ko. Iso dito iton balay amang rabi eh. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Ang paluto kadagiti paborito na sinaan. Iso adituyan balay amang rabi eh. Itulog tulatan di anak ko di na balayo. Carlota. Napsugak iti ginatang yo ang merienda, Sir Jetro. Oops, kung nagtumat adyak kaya ti ngawag mo kanyak. Jetro ko namlatan. Kasla mabayinak namin amang birbirnyas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kung mamabain ka. Siyak na nga rodan ti mangibagbaga Jetro latan ti awag mo kanyak. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Dituyak to balayo amang rabi? Wan, katlotweb to, dagiti paborito masida, at tagsasango tayo amangan. Ijayak to latan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, Lani. Ay ko, mabainak namin kada kayo, senyora. Dahil tati kayat ko nga ikatam nga ugalim. Diyak kayat ti managbabain o dahil, Lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanya. Wala nga amo kayo, senyora. Uray pay. Diyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. Hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabianak itang nga gawin di tabalay tatang. Tako na dagiti amok adituyak kanun balay da amang rabi. Ambukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Carlota. Anya? Tatang, mabainak ko maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kalikagom da. Maawata kanak. Kan rumbeng amakibagay ka karagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Apo, nagimas to ilinuto masida tayo, Lani.
O sige, mangan kalat ta, sir. Ay, Jetro. Inton balpas tayo amagan. Di mo tubaybayagan ng panitulod nila ni Iho. Taba nga dumadandanagan ng ti Amana na marabian unay dito balay. Wan mama, Nakasaysaya at kayo unay kanyak, nana. Jetro, day tala unay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam, Iha. Tatay ko namin, sanda ka nga himbilang nga sabsabali kada kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pabilyami. kastangag pa isulani. Iso di ka nagbabain. At itin na po eh. Oh, pida. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Anyalakit din ay nagbasit ti kinan mo, Iha. O sige, Jetro, kargaan pa dita plato na. Wan mama. Oh, ate lani. Nagadulakit din tin kargam ngayon na po'y, Jetro. Una, naimas mati si datayo. Iso akanam amin dayta. Naimas ti pandangan tayo no agsasango tayo akastoy. Ay na, ang yaman at napasangpot ka matlangan, lanay. Basta una tinantanag ko. Parabihin ng itala nga sumangpot ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpet ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi eh. Mayat mat ng tipan nakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Ah, Nana Carlota ko namin ti amo. Gapota, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kan kwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na pangawag ko kan kwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasan ko. Wan tatang, day talaunay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la kumatiga po na no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apay may baybayan kayo. Ha? Kwa, awan? Adalang nalagip ko, anak. Wow, nagpintas ni Lani iti dayto nga post na aladawan iti Facebook. Iho. Oh, anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook, mama. Kitaan nyo, oh. Nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga napintas nila ni Iho. Manamukan ko ana. Tawan sa pa'y mat boyfriend na. Anya nga tanong. No anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan, mama? Ang mga no agungat kayo. Oh, Si Sekretarik, mama. Hello, Krisa? Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito'y apapapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talaga ngay karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamo no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanya, akas boss ko. Iso nga amin nga ipagayo, kataramita. Sapay la ko mga road tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Kat sapay la ko nga, tadi kamat mauma kanya, akas sekretaryo. Maayat anak unay kinirkrisa. Tanagagat ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuha na at trabaho na. Iho. Apay may mayan ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa a sekretarya. Apay, Gaputa oray ipasabak ko iti ado at trabaho. Awan pulos ti reklamo na. day tati pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot ti may isa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Ayon gayam, adan to atindarak manen a business forum. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino,
Iji Bagyo, mama. Oh, sigurado maragsakan ni Krisa. No isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Lani, anak. Apa yan may kulkuling ka? Ay, kwa tatang. Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigod ka din agam mo kayo kanina na Carlota, tatang? Juan, Kasano ti pa nakamamuyo kan kwa na? di mo damagan. Atid nga istorya. No salaysayag ken ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Ti Carlota, iso ti nakakot siya adimtay. Anya nga tatibagana. Naibangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sakit diti sa loyot na galis ka ngay may. Ah, Tanda ka di umay mo ibaga? una yan day tangay bagbagam. Nagsiday ti saluyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapu kiti balay da ami ka Rosalia. Kaputa malabasak ti balayo. Di ba gasak latan? Dagasak bandila di. Itay pa'y arimor dito balay tamapan kano ini balayaw. Ano kano ti lalabaan na? Anya? Ti amukit madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabit lang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tigapuna. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka iti napalabas. Carlota, nakayatan na lagi pa tinapalabas. Nabayagan anay tanam iti panunot ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Tamok anarik na mutan. Kung kasano ti saem ti masukat. Salvador, Nariknak unay ti saem. Hindi sinugat mo ti puso. Gapoy ti parang isukat mo kanyak iti may sabak nang. pakawanan na kumay ti pan nakasisirap ko iti pirak. Di mo alam mo. Nabayagan naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kiti, amarik nam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Timudno ti kinunam. Nariknak. Ti sa pudno na sakit ti masugat, Salvador. Tanang babae de di asawak. Ngay sumot ti puong ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na koon, si Kati makakapu. No apay na saya at launay di pagpakita kita anak mo. Ang abagure ka, amo na ka din tinapalabas ta. Saan pa? Kasama mabainak ang mga istorya ken ko na iti amin, Carlota. Lani, plancha man dagitoy. Please. Ha? Ada ka di papanam, Jetro? Uray lahat talo apares to'y paplansyam nga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum may. Anya? Ada manan business forum yun? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tayo lang Bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yo apapanan. Wala ni. Sino nga ron ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga rodo na planchaan dagita. Tapno may rabwat kon. Wen sir. Sige, panawan ka pa Lani. Sa balya talagang tirik na kinilani. May ito'y kadinti bagpagata nga ayat. Sadyak may ulot trabaho. Takas na makitkitak lata. Tinaisang sangayan akin napintas ni Lani.
Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? Kat uray katulong milang nila ni. Saan nga tamat nga agungat? Salbag. Sadyak may ulot ag trabaho. Takas lang makit-kita klata. Tinaysang sangayan akin napintas nila ni. Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? At uri katulong mila ang nila ni. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jethro, Ni Krisa. Apay Krisa. dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Intun madamdama apirmaak na gitan. Okay, sir. Ngam di ko maliplipatan apirmaan na gitoy. Sige, agsubli ako ni tilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na seksina, iti dayjeng arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbahag asin pangpit ito'y balay ng arak matan sang sagwam. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailawak lang nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimadaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Hindi ka kumagbabain amang ibaga no anyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa akla ang amang ibaga kata kayo. Taamangan o agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka ngagbutang, ano? Di ka agama ka mang ibaga no anyaman day ta pa kariripukam. Sige man laangan. Anyaya, timang burburibor di ta panunot mo. Nilani. Oh, apay nila di. Adda ka din na aramid na saan mo magustuhan. Awan mama. Ngamkit de. Kat mariknak nga agayatak kinkwana. Anya, agayat ka, iti katulong. Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang mama. Saan mo't kit di? No kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes! Agyaman ak mama. Ti amukot laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Iswakas na mabuti nga itay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan mama? Talaga anapod no ti panagayat ko kinkwana. No kasta nga rod, ipudno mo tiriknam ka nila ni. Katne, sapay ko pa, tamasok dal mo, ti ayat na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jethro, naisagana kami ng dagiti tugot mo nga arwata medyo bagyo. Agyaman ak lani. O sige, tainakman kita ang dagiti daduma pa'y nga gururay at trabaho. Mabitlang. Ha? Apay nga ingawid mo ti imak, Jethro. Ada ka di pa'y paubram kanyak? Awanan. Ngam, bakit ko adamagan kan ibagakin ka? Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanyak? Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Ang mga numakiita na ka ni mamang mo, nakababain. Sorry, Nani. Anya nga minti damagam, kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka? Ha? Kwa? Please, tiag pa'y sukumati isungbat mo. Awan pa'y.
Asino siguro ko mati mangayat kanyak? Sa anak mat ngamin anapinta sa kaskadagiti daduma dita? Lani, para kanya. Sikati ka papintasan ng ababae dito'y lubong. Anya? O sus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ano tasar ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa. Kasladyak mamati iti bagbagham. Aman, agpaiso ti bagbaga. No iyarig ka, akasabo. Kat sikatay kung kunada ang makapasalibo kag rek na asabo. Sumardeng kan, Jetro. Ano? Epekto ka di pala da itatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito. Itay na ko nagdalos. aguray ka. Ada pa ibaga. Anya ti bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga. Nga niya. Apay adi mo ituloy. Apay akas na ti panang pereng mo kanyak. Aday pudnoking ka. Kat sapay na kuma. Tadi nakaguralan eh. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tadyak kayat nga anda mapasakta. Kat iti pa nagtulid na kiti aldaw. Napanag na ka. Nga agayatak ikalani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Uwan lani. Kasta kayo ka di ababak nang? No, ada kursunada yung ababae. Uray saan amay kari iti pedestal nga ayan nyo. Kaya't yulat ta nga ikutan wano pag-aangawan? Nagbindot ka. No kasta ti panang ipapan mo iti impudnokin ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nak maalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Jetro, apay aming inom ka man na niti arak. Gaputa sana pa tiyan nila ni. Timbagak nga gayatak king kuana. Anya? Impagarup na apagang angawak laang. Tabak nang tayo. Idinto tamay salang akatulong. Saan ka kumamadismayaw na maupay? Di ka sumuko hadagos ka dagiti imbaganakan ka. Di na pa tiyan dagiti imbagak king kuana, mama. Mamatin tumatlaang na makita na anapursigi ka ngagdaton ken ko ana. Iso, di ka mo upay, iho. Wan, mama. Itatanay baga kung ti ayat ko king kuana. Idarirag kung tumanan. Anak, sipon pa itay simangpet ka kat may kulkuling kan. Ano ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok, tatang. Apay na jadjet raw. Wano aday narabid na saan na nasayakin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balayda. Ha? Ay, awan, tatang. Nasayat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may suti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Adain pudno na kanyak, tatang. Asya day ta. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Anya nga may timpudno na kin ka. Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak, tatang. Anya, Ang saan ko apat dyan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. di mo pa'y maibaga apag-aangawan na ka. Tadi mo pa'y mat na sinter, no, sinsiro, no saan ka nagtimbaga na. Diyak kayat ti paaram kan kwa na, tatang. Ang mga numasaktanak tulaang. Di ayat, awan pilpilyan na. Baknang man, wano na panglaw. Tayo ko nadan, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwa ma, ni Jetro. No pudno, wano saan, timpudno na kin ka. Nay, awan na fay nila ni. Bueno, gimura nga ta, itimbaga. Ganyan. Barang isunday ito eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isikamat gayam, Krisa. Sa bali mo't ngamin tinumber mo. Sana nakapunbok kanyak na ito eh. Nakiawag
Nawagak lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga urayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak adagasin, iti ipapantayo iti bagyo. Di kay matla maurayan, iso nga inawagan kayon. Sige, mayakon. Bye. Oh, iho. Sino di kinasarit ang? Ni Kadilani? Saan, mama? Sino nga ron? Ti sekretaryak. Kat matagtaganan ang mga uray kanya kay opisina. Dagasag, ti papanmi di bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pan, dito ta nagbayag mo na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, mama. Ni Kadilani? Wan, mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay bagyo. Kat makita, kan makasaritak kumapay na. Iho, di mon orayan. Abagan no saan nga umay ita? Anya? Nakagurang nga ta kanya. Itim pundok king kuana, di kalman, mama. Diyak ka mo, iho. Ala, mapankakit din. Sakton, ti makisarita kanilani. Ti amok na nalipatan yung atendaran tayo ang business forum iti bagyo, sir. Apay kumamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan yung anasurot ti oras ngayon bagayo a panangtagas kanya kaya opisina. Anya nga tati baga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no personal arason tinakaladawan nyo nang dagas kanya. Kastangag pa iso adi ka nagdamag. Ayun nga yam, naibagam ka di kinisonya no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawantay ti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan nyo. Tayan na ibagak amin kinisonya dagiti kayat yung amaramid. Nasaya ato kasta. Ayun nga yam, may sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir? Saan ka di agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala, sir. For your information, awan pa'y ti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akinapintas mo? Awan pa'y tinakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa'y tinaylawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera ka nga ben. Saan mat, sir? Apay, naisnabak ka di, iti pa nagkita yo? Saan mat? Nga maguray ka. Masaludsod ko man. Anya ka dati berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na taayat mo. Nakababain sa amat nung ibagak kada kayo, sir. Apay kumamabain ka? Saan eh? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangaga sa bali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisap sa pulam, iti may sa lalaki. May salaang tisungbat ko, sir. Kas kumakan ka a businessman, ti kayat kumat apaki boyfriendan. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo. Kwa, mali nga min ti bagbagi na. Agin idda. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga awag kan kuha na, apay nga, adyak makontak. Saan na nga mo alubat ti cellphone na? Itay lang nga nakita na. Isumot lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ati anak mo iti agas, Bador, tabarang makaumay ton agtrabaho inton bigat. Pinagtumarkon. Barang numaimbagan taon. Kumusta tirik na, manak? Kaslalim mag-anan tiriknak, tatang. Nupay, ada pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumat ngamin kin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ureta saan mo't nga stricto na iti amom? Nakababain mat no makita da ngawan ob-obra, tatang. Wala nga mabannog ka unay, nung di ka pulos sa ginana. Ewan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota? Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalang. Anya nga rin timbagayo, tatang. Di imbagak ti agpaysaw, ama di ti bagbagay. Nga da guri-gur mo.
Anya nga roti. Kaslamadlaw yu itay kan ko ana tatang. Mamatimat lang ata iti imbagayo ama di ti bagbagi. Wen, mamate. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na puno. Hello, Mama. Iho. Kumusta kayon kini Krisa tita Bagyo? Madamay ta makitungtungtong ni Krisa. Kadagitipada na mata sekretarya. Amuyo mo tan di sekretarya. Nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil tangaro ti pagbilibagkan ko ada. Amuna ti trabaho na. Amuna ti makibagay. Wan, Mama. Nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya dayta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray iyo kadimot lang ni Lani ngay may dito balay, Mama. Saan nga rod? Iso ano din nagdinangag iti kat inururay mo lata ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, Mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpangina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, di balay da, Mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, Mama. Apay, di yung kaya timapan pumasyari, di balay da? Ako saan ba di ho? Abang nawawan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, Mama. Alawan, bayam, kita agno at oras ko. Kunamot namin di Amanda, para na makaumay tumutanin itong bigat. Saan nyo pa lang apursaan ngagtrabaho, Mamang? Tama nga no adda ako maro ti mariknana no saan ang makainan na anasayaan. Kumusta terik nam anabigatan anak? Mayatan ti bagik tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Maamangan no mapasublian ka. Mayatan tatang. Iso adidak pakadanagan. Tawag mo. Ni Jetro matay tayo mawawag tatang. Sumbatam, tapno mamam no niya ti bagana. Hello, Jetro? Hello, Lani. Anya ti ko na ni Mama, adi ka na pa nagtrabaho ibalay di kalman. Agapot na matitibagi kay di kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag akong iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa'y lang mapapan. Agpaimbag ka pa'y. Amang ano mapasoblian ka. Mayatan ti riknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagin. Ha? Eh, kwa... Ulitok man na, Nani. Bitot, ti panangipapan mo. No ti pamatim kat paglulukman ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto a pagsaritaan day tabanag. Maladaw akong iti trabaho. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, intun bigatin ti panakalpas ti business forum ngayon na tindaran tayo. Anya nga tano, panta pa'y lagpas yan. Una, gundawayan ta, ti kadata dito'y bagyo. Intan tupay lang nga rin agaliwaksay. Sa dino nga rin ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapanta kumamot iji sagada, sir. Anya? Wala nga adayo pa lang ti sagada dito eh. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Kaya't yaw. Sa bagay, isumat kit diti ranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Anya ti kinudam iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Uwan, Mama. Takaaduan dagiti kakadwak ngay matindar. Nagpasyad na pa'y. Naimbag nga rod, tanyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon ni Lani ang mapan makitsenda. Taagpaluto ako may tipagsasangwan tayo kada Krisa, inton makasangpot kayo rito eh. Pasensya kayo, no may tantan pa lang ti plano yung panagsasango tayo amangat kada Krisa, Mama. O sige, mawatak da ita. Agananad kayo nga rod, iho.
Anya? Saan pala nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatindaran da business forum. Malpas ton. Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan no mapandan agpasyar di sagada. Anya? Waniha. Kadon kano kadagiti delikado kat kahit dati mapanagaliwak sa di sagada. Di kadwalat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada, Nana Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog damapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga, Nana. Inton sumangpit da Jetro kan Krisa, kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pili kasta makapagam mo kayo kini Krisa sekretarya ti anak ko. O sige, Nana Carlota. Kaya't kumata makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Iso ngayon tun sumangpad da nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maysa na bakna nga pangrabii. Sige ah. Nasayat mo't namam-amom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita. May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya. Apay ni Jetro. Mabalin ka ni, agsarita tayo ti personal. No, may ka dito'y balay. Sigurado makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni. Anya to karoon ti bagam na damagkan ka. Di si kantiyo pa dito balay. At ito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitak. Diyak kaya ti umay dita balayo. Pues, ang kita tangaron iti may sa lugar. Ora iti restaurant, no kayat mo. Naimin bagpay. Agsarak ta iti restaurant, Salvador. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma tilang miis itinapanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapanta iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan tapay kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti niya inatayin daran ta a business forum. Ay, sir, adaman damagak. Kat parang no saan kayo ang ma-offend. Anya ti damagam kanya? Awan ka di pa iti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko laang. Saan na mabaling ipagak? Ti pa nagkurkurso nata kinilani. Oo, sir. Apay na imayang kayong matan. Kan apay adiyos yung batan ti sa lunsod ko. Kwa. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan mo na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga ro dun ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni mama, nga isaganaan data kadagiti ang kakaima sa taraon, iti isasangpot ta. Anya? Uwan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani akatulong ni. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Nusak lang ti makisangsango amangan, sir. Tagyaman akta, nagkita tamat lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. No, anya ti bagam may papani ti anak ko. Waiter, nagbayag order may. Ti amok. Nalipata mo dito ang lugar. Iti ka ano man, jak malipatan na ito. Tadito tinangsong batam, iti ayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagip tinapalabas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaanda tadito sigod nga yoyang ta.
Adon atawad tinaglabas, Salvador. Nga mariknak pa lang ti saam ti sugat iti barukong ko. Gapo, iti panangikalang mo iti ayat ko. Inawis na ka dito tapno si Diren naklaan. Saan, Carlota? Ibagam nga rodan ti gagaram. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga kursonada ti anak mo kan ko na. Wan, agpaiso day ta. Sana mamati ti anak ko. Gamin, may salang akatulong. Wan, agpaiso akatulong lang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong ni. Saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti ti magana kanyak. Nga pabor ka ka di. Nga agayat ti anak mo, iti may salang akatulong, akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrigat na kamaan. Naglubos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinang isukatam kanyak. Kunak mo't bayan ta na pagsaritaan di napalabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagi pan tinapalabas, makamuka. Nga amo ka di. Ajak kayat amay padat ti anak ko kanyak anay kalang. Saan ta mapasamak dahi ta? Gapo ta agayat unay ni Jetro, iti anak mo. Kasano ama sigurado, madi na pagang-angawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana amang ikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya? Wen, dahi ta ti pagkunaak. Asaan na pagang-angawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga ta tinapanan ni Nana Carlota? Apay, ajak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsyenda. Ha? Ni, ison dya dimtan. Oh, Lani, adda ka ba't gaya ba, diha? Kaya po kumuno na ka makasangkot ng sika. Nabiitak lang nga nakitsyenda, Nana. Basit pa'y nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mamatla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, ama sida. Wan, Nana. Ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa ba na sumit nga at nalabit at dadanton. Diretso mo at ti biyahe da. Hello, Lani anak. Apeng imawag ka? Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Dituyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko nam. Sanak nga rodon nga glutap. Talo pa'y matla di kilaban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ron ti sidayo tatang. Gumatangak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sida ay kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilaangan kari-kari ti saan ko pa yan naadaw, Nana. Nga mabit ka din? Wan, Nana. Allah, nasayat no kasta. Dandani ka na makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpat da, Nana. Sa bagay, ginadadan to pa'y matlang, sakbay amang rabi tayo. Ay, maamamok matlangan tinapintas sa sekretarya ni Sir. Apay gam mo manapintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na, Nana. Natayag kan napudaw pa'y. Bagay da ka ni Sir. Anya? Wan, Nana. Agbagay da unay ka ni Sir. Oh, ni. Ada nagsar nga lugan. Iso siguro na tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan, Nana. Sige. Makamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day, ha? Wan, Nana Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto mas si Tatay Lani. O anya, namatikan ang naimas ti luto ti katulong may Krisa. Wen Sir Jetro, mamati akitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti mam nga awag mo kanyak Lani. Ha?
Anya nga ruti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan. Uno, saan kat friend? Tama na iputita, kat ibilang ka na gayam. No, kahit nakagayam. O, Lani. Anya di ba ko na may tinaibagakin ka ni Chris, Pakidayawag unay nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. O, nangag mo, Chris, Wen, Nana Carlota. Kung naktupa yung makapaggayam ka atwa. Kanayin na kano kang istoryaan ni Jetro Lani. Kung kunana, anak asay saya at kakanuunay. Kat napanagnikakon nga agpaiso. Diyak lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryan iti sekretariam Jetro. Wan Lani, tapara ka niya. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka di pa lang itinaibagak nga ayatan ka Lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak ka may karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika. Kay kayat ko ni Krisa. Anya? Napintas di sekretariam. Natayag, napudaw, naisam, kan naangaw pa'y. May mayat nga iso ti armam. Tad-adda nga iso ti may karikan ka. Lani, sikat kayat ko. Kat pangaasim, tay kan na ko mati kung taway ko amang iparik na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-aangawan lang? Lani, nakasagana amang ikalay sa king ka, iti anya man nga oras. Jetro, oray man nagpaiso ti ibagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakan. Kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, maklon mo kadimot lang to ayat ko. Diyak mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngamsapay lang ko ba? Ta iti sumarno o panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to idardarirag ko king ka nga ayat. Sige. Panunutag pa'y anaimbang, Jetro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sipo na tayo si Mangpet ka, saan ka na maununi? At nakalimang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa na Jetro? Di naklatasar dengan. Idukit naman ang ti ayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Kaya no, ang damit panagayat mo kan kwa na. Sana da ka, sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayata kiti may sa abak ng tatang? Awan dakas na. Nulakit di tanapudno ti lalaki ken ka. Itay pa'y ama ikulkulin kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga dakas lang nakaununag ti pampanunutin yo. Masapak arum mo ti opisina inton manan. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Andak mo naklatan ng urayawan. Sa dino, sir. Kan apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pay nga sa kasuam dito yung opisina. So adi kan sumurot, Krisa. At to yung ti pinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaban na, Klani. Sige, Nana, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw ka man, tagsarsarita ta. Oh, nabang aranak pa yung iminong tinakalamlami sa Diyos.
Anyo ti pagtungtungan tayo, nana? Nayunak ti sweltom. Ah? Ay, uray saan latan, nana? Kontento ako ni ti sweldo. Nagagat ka ngamin, iha. Isuarong banglaan nga ingatok ti sweltom. Nakasaysayat kayo unay kanyak, nana. Kan uray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wala ni. Aglakay samat na baro. Tawan sapay mutlaang ti mga klon kan ko ana. Anya? Saan mo napili, jay anak ko iti panagkunak. Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. Nung lakit di tais o ti ayatan na, sanak nga ako nga. Ay, lanay. Naragsak ka si Mang Patla. Ay, wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no na ti pakaragsakan, malasang ka. Gaputan ay baga kanyak ni Nana Carlota nga oray nakurapay ti ayaton ni Jetro. Saan ako mantra, tatang? Dahil dyan magana ti pakaragsakan muna eh. Wen tatang. Gaputa amuyo ka di? Nga idi pay laeng kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang. Ngam, mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontraan ti inanan. No, nakurapay ti ayatan ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itatamo mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro nga anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Nakarubot ka. Sumip nga taniho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar ti balasang mama. Asino ti pasyaram? Siyempre, ti babae nga ibagak idi kada kayo nga ayatak mama. Nilani? Uwan mama, bareng magunod kon tinasamit awan na. Sige, saya atam iho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Krisa. Apeng imawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss, nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Aw-awagag iti cellphone na nakaupsan mat tadi mat agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na, nana. Adda personal lalakad na. Igabay intod sa bangpat. Ibagak to ngay mawag ka. Uray isunton ti umawag kan ka. Alaman nga rod, nana. Kan agyaman nagtipa ng sumbat yung tiawag ko. Bye, nana. Bye. Bayam, ibagak to. Siguro kat natingitang mun itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di lang mabalin. Ibagamon ti banagan ti daton ko king kang ayat. Jetro, I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. talaga ka di adinak pag-angawan laeng? Saan ko lang man? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabiita na panawan. Kat agkasartan. Anya? Talaga? Wala ni. No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. Agyaman ak, Lani. Oo, Lani. Nagalisto ka. Inarakop nak matadagusan. Ipatanak. Ang mga numakita na tanitatang. Nasiputa kita sa muna ka ni Tisilet na. Natulog siguro. Iso adi ka kumaagungat. No iparik na akong tibara, ti arakop ko. Iho. Nagsapa ka na nagriing. Gaputa jak unay nakaturog idirabe mama. Ta excited ak unayan amang ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat. Anya nga ron di resulta tinapanam.
Inaklunan nila ni ti ayat ko, mama. Oh, agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang iho. Pudno, mama. Agayan ayat kamin kinilani. No kasta, ibagam to nga ro, te pagsasaritahan tayo, ti panagkalay sayo. Wan, mama. Kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam, may papan iti dayta, ano, umanugot mo't lang, ang makiasawa kan. Naibagakon. Kat ko nana, nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me. Nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apa nang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jetro. Wandata, tayson tumot lang ti pagturungan ti ayan-ayat me. Isuwadya akong baybayagan nga ikasar ti anak yo. No manugot kayo. Umanugot takbarok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman ak, tata. Oh, agmeryenda kayo pa, Jetro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibagaran kanya at malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jetro. Kaputa magagaran akon amang idatagking ka, itinadaag nga altara, ma. Mama, oray kat awan mat agigi ani di family house yo. Di da kami langan iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaadan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami iti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod ti apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yung ama pasama. Agyaman kami, mama. Diyak ko ba kaya tamakisina da adagos iti pagnaadhan na balayan? Ngam, kaya't nakanumot ti tumakder iti bukod da asaka. Iso nga, imanugot akiti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag na. Un matkit diya. Naragsakag. Talagitan nakta tinagtumpo. Ngam, naragsakag kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nanasanas nga ayan ayat ta. Anya, oy, Salvador, lakay kan bakitan. Lipatan mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anya kit din day ta mapasamak nukas panghalikan. Agasawa, dagiti agabalayan. Oh, Man, madi ano kita. ko ba? Ang damot ang amok nga agabalayan ang nagasawa. Ah, uray pay. Diyak kayat ti kasta, Salvador. Kababain. Aglalokot agabalayan ta. Aday may dahin dito yung opisina ng invitation. Dito yun. Basa akman? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basa akman. Krisa, uray si ka? Anakam ida iti kasar? Onsa, do ata ang mga nakiti kasar. At tadaman itan, adi ka makaasawa no kasta. Tabalasan ka pala ng mga nakkan iti kasar. Kunada, ang masukal ti panagbakit ko abalasang ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mabainak sa amot na makikuyog kada kayo kini Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira nati papan na panagpa-check up iti doktor. Ti day tangal daw. Iso aduatan to ti agkuyog amapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga ginawan ti asawa yo, sir. Kastansa. Ta kay kayat na dagiti naal sa mga prutas. Adwang matgayam ni Krisa ang mga nakiti kasar, honey. Wanhani, agkalugan kaming tulatan. Sayang. Makaumayak kumamat no saan anayra na ang check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Krisa, honey. Iso tayo mawawag kanyak. Ang dalaki din na patag ngay bagana. Isong imawag. Sige, isong bata mon.
Kay nakman mangalay ti pagpalamiis na. Hello, Krisa? Agyaman ak ta sinong batang tiawag ko, friend. Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak mitlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetro, iti pananganak mi iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumot ti papanan ti asawak. Di, agkuyog kay ton. Awan, friend. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir, maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. Wen, friend. Kasla ka na yun at naglaladot. Sinyalis hindi tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da Jetro kan ti sekretariana na pananganak iti kasar balayan. Nabalayan, ngam ko na di anak ko, saan da ka nung agbayag? Ada ka no pa'y atindaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da Krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua abalayan. Tano ada atindaran na seminar ti anak ko, talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga da tumaod adida pag kinaawata. Mabit laang. Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrik ka. Agyaman ak mama. O nya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? At danton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ti mo na nga anak yo. Isumati daw dawat ko mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak mama. Ni, awan pa'y mo ti ha. San pa'y nga may dito'y balay? Apay, saan pa'y asimangpot manipot iti nanganakan na iti kasar? Saan pa'y mama? Anya, ni kat sumitmatan. Napanan na nga rodan. Tiyan mo kat imay dito yan nagpalabas ti oras dito'y balay yung mama. Iso nga imayak. Diyak pa'y nakita di anak ko manipot itay bigat, iha. Sige nga rodan mama. Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. O, sige. Amangan nga agpaisunoy jay tinagturugan na. O sige, inak nga rodan mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipo di tayo bigat. Anya? Napanan na nga tangarudan. Awagam tapno maamuam tayo na. Saan nga rod nga agring ti cellphone na tatang? Sa dino nga rudan, tinapnapanan na. Huwag gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin nakuyog na itay bigat. Bareng amo na ti ayan ti asawa. Hello, Ma'am Lani. Apa nga mawag kayo? Gaputa kayat ko adamagan. No, among no nagturungan ti asawak. Kalpasan ti pa nagkuyog yung anak ikasar itay bigat. Diyak ka mo no sa dino tinagturturunganin ni Sir, Ma'am. Kalpasan anay tulnog lang dito balay mi. Awan ka di tinaybaganakan ka apapanan na pa'y kalpasan ti kasar? Awan mat, Ma'am. Sige nga, Rudan. Awagak man dagiti mo ka papagayam ti asawak. Amangan numay sa kadakwada tinapanan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Mama? Hello, iha. Amom ka din no sa dino ti ayan ni Jetro. Saan pa'y, Mama? Inawagak pa yan ni Krisa, sekretariana. Kuna naman adina ka no amo ti ayan ti asawak. Napnapan na nagarudan. Ganda kita amom agagayim na inawagam idan? Naawagak kung dagiti daduma, Mama. Kuna damat adida pa'y nakitkita ti asawak. Saan mo kanila ta makontak ti cellphone na? Saan nga rod, Mama?
Mga nalubat mo ti cellphone na, iso asaan mo maawagan. Sige nga Rudan, mama. Padasak pa yung awagan dagiti daduma agagayam ti asawak. O sige, iha. Bye. Ni man Jomar ti awagak. Barang no idjay tinapanan ti asawak. Ni Jetro, isun tayo mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Itayak pa nga dito balay ngam di ka matla sumangpetan. Anya, ada ka ditan? Nabayagan ko na si Mangpet. Ayan mo ka de. Adak dito'y balay da tatang. Kan napanak pa ija balay da mama. Tabirbirukan ka. Kunak na danda ka sana pasamakan ka, honey. Di matpulos agring ti cellphone mo. Pasensya ka na, honey. Nodyak na ipakamuking kaadagos tinapanak. Sana mabalin ang mamon na. Tinakadaktakas ng aramit may kinikris. Sa dinok ti kunamitayan anapanam, honey. Nakita kami ti may sakadagiti ka batchmate ko. Kat inawis da kiji balay da. Kat naginom kami. Sumat lang agat arak ka si Mangpat. Wala, honey. Imbag, dadanagsangwan mi itay kinikrisa. Ana imas nga na. Sige nga Rod, honey. Inakpay dasaran ka dagiti katulong ti pangrabian tayo. Ay, saanan, honey? Si kalatan ti mangan. Nanganakon. Anya? Pinakanak ti ko nakagayam ko. Iso si kalatan ti makisango kadagiti katulong amangan. Bagbagaam to di anak mo, abalayan. Diyak kaya tapagdandanagan na ti asawa na. Lukas di nga napapanan na. Bay, sermonak to. Uy, kasaritam tao. Nasaysayat asikat ti mangisurakin ko na ngam siyak akatugangan na. Wen, kat kasaritam to mo ti anak mo, abalayan. Asan unay nga dandanag, no di man makapagpakada di anak ko. Natural laeng nga madanagan. Ta asawa na di birbirukin na. Nga makapadakas matkan ko na ti sobra, apa nagdandanag na abalayan. Aglalo, kat masikugan di anak mo, abalayan. Saan ka kadi gagululbod, Jetro? Talaga kadi, anak isinara ka iti maysa ka dagiti bats mo? Idi college ka? Wan mama, tapay ko mga agulbudak kada kayo. Iho, hindi mo lang mo kasano ti panagdandanag kan ka di asawam. Idi saan na nga mo no sa dino sulit ti lubong ti ayan mo? Masikog pa ibot nga roon. Bagbagan yung tuman, mama. Ni, baliktad. Saan nga iso ti bagbagaak? Tawan mo't madingar aramidan na. Sika, ti rumba nga bagbagaak. Naibagak matan kada kayo ti rason, mama. Di mo na ulitan, ti sumurot iti no sa dino laditan. No di mo maipakada nga muna iti asawam. Hello, Krisa. Apay nga mawag ka. Kaputa, kaya't ko amamuan. No, nakadlaw ti asawa, mga misteryo nga aramid mo. Awan pagdanagam. Saan to apulos ang makadlaw ti asawa? Nalaingak amang yakar iti alipuspos na. Nasayaan, no kasta. Amom, sapsapulag man ang tibara dagiti arakop kan agag mo, Krisa. Di, mapantan tumanin, itinapananta. Uwan, no ang dawayata. Inantumanan, Krisa. Tatang, kaslada pa nagduwadwak kadagiti palawag ti asawak. Idi binirbirok ko no sa dino ti ayan na. Apay nga dwa ka ako nam. Naksayan ka din ti panagtalag mo iti asawa. Saan matkit di? Ang panagriknak. Kasla ulpulbudan nak ti asawak. Saan kumaatil apang panunuta may papaniti asawam. Taamang ano iso ti pakarakrakan tinapintas alinangin niya o. Nakasasidag pa'y tirik na iti sekretarya na tatang. Jesus, andan tamaod nga imon mo. Madiday ta. Tayo so ti mangrakrak iti napintas a relasyon yung agasawa. No agari ken ka ti imon. Inakon, Unay ka ti ayam mo ti bangbang lumon, Jetro. magustuam kadimot laang tibang banglok, mahal? Mahal tarupan. Na,
apay akas ta ti saong. Adda babae man niya. Anya. Oy Lani, apay akas ta ti panagsasaom kanya. Wenno, epekto ka ti dayta ti panagsikog mo. Iso atilay bagbagam. Ne, dakkelan ti tiyan mo ah. Saan mo nga yaw-awan ti saritaan? Adda ka di babae? Numuno ta inulit ta. Sungbatam ti saludsod ko. Awan babaek. Sikalag ti babaek ngay ayatag. Maawatang. Apay nga rod nga mo matan ti agbangbanglo. Saan ka matasigod akas na no sumrag ka iti opisinam? Dakayat nga rod nga awan pagilasinan dagiti empleyado no sumungadak. Iso ana sursuro kung ti agbangbanglo. Saan nakman nga alilawan, Jetro? Adda babaim, iso ka na yun ti agbangbanglo tunggal sumrag ka iti opisinam. Jetro, mapantanto ka di matlangi tinagtulagan ta a lugar kalpasan ti trabaho? Itantanta pa ilang Krisa. Anya? Tapay. Makadlawon ti asawak. Anya? Wan, iso nga agpalamiis na pala. Sige. Nung isuti ko lang, kat di ka pilitin. Anong, adda nasisita unang ibagakin ka. Anya dayta. Sige baga marutan. Taon pa'y dagiti kakaduwata dito opisina. Awan pagdanagam, ta mabayag ta at merienda iti kantin. Anya nga min ayat ibagam. Agdadagsan ako. Sikat ti aman to si Kugkong. Anya. Ay, sus. Unay mata na. Kaya kasla di ka maragsakan. Gaputa duwa kayon iti asawa ka masikog. Ure, atak ka ba alam mo ti duwa nga asawa? Dagkal mo ti income mo akas businessman. Anya ka na ya. Kasano ko nga agbalin ka nga asawa? E dito tasaan mat amabalin nga agkasalta. Ure, may kadwa aklang iti biyag mo. Panagrit na kat asawa nak matan. O sige, di ka madanagan. Suportaan kan to. Rabang na laang. Kan naglagi pa. Di mo ibagbagati uray asino man nga damot anak kuking ka. Tano maamuan ti asawa. Sigurado magupad matan ti relasyon ka ato ha. Anya ti bagayo, tanaka umay kayo dito'y balay, mama. Gaputa danay baga kanyak ni abalayan. Iso kayat ka makasarita, iha. Anya tinay baga ka din ni tatang kada kayo. Kunana, gimimon ka kano iji asawam. Ha? Naidanon ni tatang day tabanag kada kayo, mama? Wan, iso nga imayat, kayat ko man adamagan, no adakit din. Panggapwa mo, ano, mapalpalihi mo, ama di nga aramid na. Bayat ti panagdanayo ka sa gasawa. Ha? Awan matkit di, mama. Anya nga roti ka po, nakagimimon ka. Gapo iti kinaasidag unay tirik na iti sekretariana, mama. Iha, saan mo apagimuna ni Krisa? Di kay payunay agam amoy di iti anak ko, sekretariana ni Krisa. Sigo da napasig ti tunggal maysa kadakwada. Jak maawatan nga mintiriknak, mama. Siguro kat agpaysuti ko na ti asawak. Nga anya? Nga epekto da ito ti panagsikog ko. Saan at ipanagsikog mo ti mamagrosing iti imon mo, iha? No di ka tinalao sa panagayat mo kan kuana. Hello mama. Hello, iho. Nagkasarita ko di asawa, may panggabi di panagimimon na. Anya nga runti ko na. Dinamag ko, no, adakit di mapalpaliw na kan ka nga raramida mamade. Anya nga runti yung sumbat na mama. Awan ka numad. Gaputa awan mo't nga agpaiso, ti madi nga aramida. Ne, siguradom lang iho. Diyak kayat di may babain kadagiti na kay kamagam. Wan mama, Makontento ka kuma, iti may maysa nga asawa. mama, uray kaday na kayo. Adamot pa nagduwa-duwayo kanya. Saan mo tagas iho? Ngamtay ko na nga rudan. Di lalaki, nadardaras ama arunan, no, maisungrot iti suliso.
Anya. Oh, apeng ang angutom ti nagsukatak Apollo. Kwa, amangan ngamin no, ada sa bali nga angot natin sangpet mo. Iso nga inangot ko. Taagat atap ka kadilat ta. Iti awan kas ka na. Amo kaya, no ada ilimlimad mo nga aramid mo. Hani, awan ti madingan aramidak. Kantay ko na ako. Siksikalahan ti babae iti biyak ko. Rabang nalaan, tadandani akon aganak. Rumwarton to'y inauna aputot mo. Ani, kayat ko apasaron wan to adagos. Apaman arumwar ni Junior. Anya? Oy, naglaing kan, mister. Amom ka di anarigat ka no, ti aganak? Anya kan aya, di mo patpat yan ti bagbagada. Apay nga Roger may sa ako madrek. No aganak, sang ka sa una iti asawa na, adinan tun kaya ti agsikog. Ngam no makaanakan, di pa agkaradap di anak na, masikog manan. Anya? Unay matdaytan? Sobra man. Di ka unay agpatpataray, Jetro. Tama nga no, at di ta makadanon iti papananta no na dawal ka unay ngagpataray. Excited ak una yan ang makadanon tan iti ayuyang tang hotel sweetheart. Makadanon tan tulat ta. So, tagangam lang tagmaneho. Ang aguray ka. Napukaw ka di matlangan, di pa nagduado kang ka ni bakit mo? Ta inawis na ako na papanta iti ayuyang ta lugar. Wan Krisa, napukaw ti imon na, gapo iti panangaliw ko kinkwana. Nalain ka talaga mang bola niya. Tapati siya kat naalam pa'y tirignak. Nga oray na umuk nga dan asawa. Ay ayatan kayo aduha iti asawa. Kayat nga adda mapukaw kata kayo. Kasano no dumtong to ti aldaw ang amon ti asawa malipliputang. Di ka madanagan, saan to ang mapasamak na ita? Tanalaingak ang mga lilaw iti asawa. Kun ang kunada. Nga amin anabangsit. Sungaw tulat ta. Anya ka na ya. Isungarod akanayon na ngagbangbang no. Tapno saan ang makadlaw ti asawa. Surdo. Ang maguray ka. Anyan to ti kayat mo nga ipanagan iti anak ta. Kung ti doktor anang ultrasound kanyak, alalaki ka no ti anak ta. Ti kayat ko anagan to ti ipasngay mo, kat tinagan ko. Anya? Kayat mo asawan. Junior tumot tinagan ti anak ta. Uwan, putno day ta. Iso ti kayat ko anagan to ti anak ta. Uwan angam kunam a junior tumot tinagan ti anak yu iti asawam. Maan ano ko ma? No dua ti pangipatawidak to itinagan ko. Dua da alalaki nga inauna aputot ko. Di junior da dua. Oh, nagpaspas ka nagpataray. Di ka madanagan. Nalainga kag maneho. Magagaranak gamin ang makadanon tan iti paraiso ta. Loko. Kas kanto man langatan na bisina na tigre. Putno day ta. Gaputan na pinpintas ti pamagimngem ti asawa. Kasano no madukta alat to ti asawam ti relasyon ta. Dinto mapasamak day ta kunak manan. Basta agan an nadta. At agbalasi wa bakit? Madugpan mo ti bakit Jetro! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Asino da ito eh? Ha? Police station? Apay sir, anya di bagayo? Anya, ti asawak? Nadisgrasya? Sa dino nga ro ti ayan ti asawak, sir? Ada iti may sa pribado nga ospital? Kaya ti asawan. Ada kadua ti asawak ana disgrasya.
ko amawa mo apay ang nagkuyog da Krisa kan ti asawak, mama. Pudno nga ta ti atap ko. Iha, nyaman ti atap mo kadag iti doa. Lipaten pa ila ko ma. Ti pan naka-espal na kiti doa. Ti rumbang nga panunutin tayo, iha. Kasta ngagpaiso anak. Pagsaludsudan tayo ilano makapuot da. Adapay lang ni Krisa iti intensive care unit. Saan pa'y ama sinunoon makalasat wano saan? Mama, tatang, ti doktor amang tamtaming ka ni Krisa. Iso'y tarumwara ni di ICU. Sige, siya kung ti agdamag. Noon niya ti kasasaan ti Krisa. Jetro, lumaban ka. Saan ka matay? Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. May panggap ka na kayo ka ni Krisa. Iso masapol nga agbyag ka. Anak, makapadakas kan ka tinalao sa labingit. Laglagi pa, madandani ka anak. Iso ka nagsangit. Sangwam asititibker na ti apanubok iti biyagyo nga asawa. Masyanak nga minuna iti asawak tatang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ka ni mama. Kumusta ti kasasaad ni Krisa? Ay, Apay agsan na ay kayo tatang. Anya ka din ti kasasaad ni Krisa. awanan ni Krisa. Agraman di sikog na. Anya? Natayan ni Krisa. Aguray kayo tatang. Masikog ni Krisa. Wine, sigun iti doktor. Talo ka na bulan ti sikog na. Anya? Apay, ada ka din boyfriend ni Krisa. Sino ti ama ti sikog na? Iho, lumaban ka. Saan ka amatay? Saan ka payamatay, iho? Ako na ti doktor. No saan pa lang ang makaput ni Jetro itilasot ti 24 oras manipo dita. Anya, ay adi mo ituloy. Ang mga no saan ka no mata makalasa ti asawa ka, mama. Anya, Diyos ko, tarabayin niyo kumati anak ko. Di ho itulo ka mapukaw, be. Ipagpagapoy ko ma, iti umadani na panagpas nga, iti asawa na. Jetro, lamanam ni patay. Ado pa'y dagiti kayat mi amalawlawangan. Katsi ka lang ti makasungbat. Iso alumaban ka. Anay ko. Anay. Apa iha? Diyan ko, mama. Simakit. Anya. Anay. Mga nagpas ngay ka, iha. Anay ko, mama. Talaga nga ganakaksan. Mabit lang, iha. Mga yabak iti doktor. Abalayan, aganak mo't gaya mo nila na eh. Huwag nga ron abalayan. Ngam ko na ti doktor, ama si Sarian. Anya, una yan na iti apas kasama. Abalayan, si kapay lang timang bantay kin ni Jetro. Takitaak na kiti kasapulan nila ni nga aganak. Una balayan. Jetro, agring ka kuman. Aganakan ti asawam. Kasapulan na ka nagtaginam. Nagarang-ang. Akaslan nangag na ng timbagak. Jetro, aganakan ti asawam. Isong agriin kan. Nagmulagan. Jetro, anak. Tatang. Magsaon. Nalasata mo ni patay, anak. Lalaki ti anak yu kay ni Jetro, lani. Agyaman at Diyos ko. Nakitak matlaan niya ti anak ko. Agpapigsa ka ha. Tapno mo bang to ti anak mo, iha. Uwan, mama. Abalayan. Lanay. Abalayan. Apay. Anya ti damag, takasaunay ti apuram nga masidag. Ay,
Kumusta ti asawa, tatang? Nakalasatan kan patay ti asawam. Nakapuutan ni Jetro. Nakasaritak payag. Oh, Diyos ko, agiaman ak, tadi denggag mo nagipikar-kararag mi. Kumusta, dirik na amiho? Sumaysaya atan, direk nak, mama. Ewan gaya, kumusta ni Krisa? Iho. Apay, adi kayo makasungbat, mama. Kuna, kumustan, tikadwak na disgrasya. Saan mo pala panunutan ni Krisa? Saan ang mabalin adyak panunutan, mama? Paiso tikadwak na disgrasya. Kumustan ti sekretarya? Iho, mabit lang mapanakbiit iti nurses station. Adalay nakbiit damagan. Mabait lang, mama. Saanan anang italtalag? Anya nga tanti ka sa saat ti Krisa. Tata, mabalin ka di nga iduron niyo ti wheelchair ko. Katipandak iti ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita ni Jetro. Agpapigsa ka pa, sakbay akasaritam ti asawam. Ado dagiti kayat ko ang malawlawagan, tatang. Iso nga ipandak ko maiti ayan ti asawak. Salpay nga ita. Madanon to na ita. Agpapigsa ka pa nga umuna, sakbay asangwam ti asawam. Agpaiso nga ti atap ko, tatang. Nga niya. Nga da relasyon da Krisa, kanti asawak. Maamuan tayo to. Apaman na makapapigsa kayo ng padpada kan Jetro. Nupod naman bilang ti atap ko. Diyak mapakawan ti asawak, tatang. Lanay. Isinak, nupod no ti atap ko nga iso ti amatisikog ni Krisa. Itataduduata ang agsangsamo. Kaya't ko asyak. Di umuna pang ibagaam kadagiti palimad mo. Anya palimod akong kunayo, mama. Di ka naglibak. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon nyo iti sekretariyam. Mama, kunayo itay at iyo kayat apagsaritaan tayo ni Krisa. Ngamita, isumot ti kayat yung apagsaritaan tayo. Iti panagsubliyo dito ayat ko. Gaputa maburburtsahan kami amin. Masikugayam di Krisa. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon nyo. Sakbay asong batak na ita asalod sa Diyo. Ibaga pa ikaw muna. Noan niya ti kasasaan ni Krisa. Iho. Oh, Apa yan napasin na ay kayo, mama. Anya ti kasasaan ni Krisa. natayan ni Krisa. Saan, mama? Apoy, agsangit ka pa. Apoy ti pupusa ni Krisa. Aguri ka. Pundo ka di ti atap mi. Asika ti ama ti sikog ni Krisa. What, mama? Ha? Siyang ti ama at sikong ni Krisa. Oh, At na relasyon mi. aniya. Anya ti ko nam, Jetro. Ulitan man ti imbaga. Ang da relasyon niyo ka ni Krisa. Lani. Diyak, kaya ito na makita ti anak yung mama. Tumuknot sa dilangit ti gorakan ko na. Gapoy ti panang lipot na kanyak. Iha, pakawanam ko mati asawan. Ipagpagakumla ko man iti anak yo. Mabiyag ko ti anak ko. Nguuray awan pan narabay ti ama na mama. Pakawan tupay ni Apo Diyos. Datayo lakit din na pinarsuan at isaan. Sana ka Diyos, mama. Tapno na laka ka mamakawan. Ay ayatan na ka ti asawam. Napudno nga ayatan nak. Saan ko man nagbiro kiti sa bali, mama? Mabalin na nasulisog laang ti ni Krisa. Gaputi ka na yun na panagkuyod ta. Sana day ti rason, mama. Tauray no umasidag tirik iti manok. No di na kayat atugtukan. Sana man ano tirik.
Iha, natayan ni Krisa karaman ti bihag iti sakluro na. Dahil ta kumama, ti pamkatama mo makawaan. Wanan ti kainagaw mo iti ayat ti asawam. Kaya't ko amarik na namat sakit ti masugat, mama. Oh, Isu nga ora iti kano. Diyak mapakawan ti anak yo. Isina kon. ha. Iyawid na kidya balay tayo, tatang. Diyak kayatan akadan na ni Jetro. Asawam. Sa may sa kasapulan na ka, tadi pa'y unay na imbaga na itisugat na. Saan kon nga asawa ni Jetro, tatang? Anda anak yaw. Kaya't mo nga rin dumakal ngawan amana. Mabiyag ko ni JP, tatang. Di mo Jetro Junior ay tinagan ti anak yaw. Apa yung JP mo tanti ibagbaga managan na. Diyak kayatan atawidan na tinagan ti amana. Tama nga no babairon tumanan ti anak ko, tatang. Kumusta ti panagsarita yung agama apalayaan? Mapakawan na nga tati anak ko. Ano na iting bagbagak, kaskas niya may sa ti desisyon na. Ijibalay, ti kayat na pagawidan. Anya, nukasta, talaga makisinan iti anak ko. Kaya't nakanumot amarik na ni Jetro ti saem anarik na ti anak ko. Apaya kasti meten, dagiti mapaspasama ka ba na yan? Gapo iti aramid ti anak mo. Narasi ti panagayat na iti anak ko. Agpada kayo. Pangiram-raman na ka ba na yan? Saan ka di apod no ti kunak? Narasi mo ti ayat mo. Kain ka lang nakmo itken ayat. Aniya. Anya, di naklata mapakawan ti asawak mo. Kasta ti imbaga ni abalayan. Kaya't ko makasarita ti asawak mama. Iso mabalik ka di. Akin daw nyo kingkuan ti panagsarita mi. Bay ama, padasat na ibaga ti kalikagong mo iyo. Barang no mapakawan na kapay. Ito nagsamo kayo ni ti asawam. Numayat ang makisarita kanya. Uray agparintumang iti sangwanan na at umawat iti pamakawan na, mama. Kaya't nakanumot amariknam ti saem ngayon pariknam kan kuana. Ay, ayat ti asawa, mama. Agraman ti anak ni. Uray, bukaw mo pa itin tiro ang lupo ngay ayatom ti asawam. Kunana, saan na ka mapakawan? Saan ka no amamatikan ka iti anyaman nga ibakam? Kapo, iti panang lipot mo kan kuana. Anya, kaya't nakmanan akasarita ti anak iyo, mama. Wan iha. Kasaritam ko ma. Kaya't nakakasarita, tabaran ka no numaampo kay natariknam. Kat mapakawan mo matlaan. Nagbalinan abatutoy pusok. Gapo iti panang lipot kanyak anak iyo, mama. Iso di na namnamaan ang mapakawan ko pa'y. Ipagpagabom kumahan iti anak iyo, iha. Tay ko na kun, mama. Kabaalak apadakkalan ti anak ko. Kan, adamat ni tatang ko akaduak amang padakkel kan ko, ana. Ala, no di mo man mapakawan ti anak ko. Saan na kayo matlata bay-bayan? Nga gina. Agyaman ak, mama. Agyaman na. Tapinat gamtikid daw kung agsarita talani. Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Tadi na kadilatan mapakawan. Ani? Hani tarupam. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ba? No ikat nakit sa bali pa akong damay. Ikarit nga agmalpahliw akon. Lading hitak. Ngam, maminsanak laang nagayat.
Naaramid mo na. Imposible di mo tumanan aramidan iti masangwanan nga aldaw. Iso ala ding itak. Talaga nga isinakan. Pagawanan na ka, Lani. Nagparintumang ka iti sangwanan. Tapno mamati ka. Anapot no, ti idadawat ko. Iti pa makawan ka. Oray agluha ka pa'y iti dara. Saan kan ama bakawan Jetro? Lani, ipagpagapong kumay ti anak ta. Napukaw ko ta, Krisa, kung agbalin ko mga anak ni. Sa kalpasan na, mapukaw kayo mga akila. Inayat na kami adwa ka ni Krisa. Pinaggiddan na kami naglanglango yan iti ragsak. Iso ala dingitak. Nuagiddan kami matita mapukaw iti biyag mo. Ay, ayatan ka, Lani. Ipatpatag kayo atwa iti anak ta. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan patya ko na sa Jetro. Iso ala dingitak no saan kan amayat. Kaya't ko amariknam matisaam nga impariknam kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.